Келлерге ситериле булас нехленнен нигер отчотто. Ол инне улус баалыктары олуктоктор кытта көрсөлдөр. Бу күннерге аммага улус жалтаты кетенче хүрбөй сыллаг улетін нехленне жүлүгер таарда. Орион территорияларын салаятчылары, салаттан нышанликтары улус нехлектеринен сылдан олуктоктор кытта көрсөлдөр. Быйылгы чот абаан эхлегиттен сагаланан боларын курдук ыйыты эти бередегинен барда. Ол курдук олохтоохтору ордук доробия харыстабылыгар кадр вопростара, олох чахаттыгар социальный объекттери туту, сыбалка, сол, ис, мосталары туту, онтон датын вопростар толгуталлар. Абагалар бир сүрүн кыхалгаларынан библиотекалара болар. Библиотека жете эргерен, эмегрен, билле түспүт, кыхыңгы тымныларга билле тымныярды болбут. Онон олохтоохтор саңа библиотека жете тутуллах сору болар ден багалактар. Библиотека бут 2014 сыллаққа әрге 6-10 сыллардағы тұту же зданиятын реставрациялан, тоқтан пристрой тұтан үліға келер біттері. Ол онтан латтой тәңнамны 10 сыласта. Ота білен түрі әрге же аты әрге же тоңын тұр бұтаға де. Онтан білеген оттан олық аварийный тұрықтақ тұрар. Наха түсті стеллаштар бұл бүтінлі иңнері баран туралылар. Олық күн бүгін хасын дағаны үрдібітер кәнін түйек құрдықтар. Салғы улус бағылыға отчотун бөтін нехлегер салғада. Бөтімлерге бұйылғы чот үйрілек солундан сағаланна. Ол күрді олықтақтыр уандан тақсы сылтырор сұбыт бірас амбулаторията сотыру көмінен тұтуты сағаланарын істен өрділер. Саңы бірас амбулаторията Доробия национальный проект итінен ұдылыға. Аукцион бітен, білген бұл подрядчик білден, бұл ой бүтүттен врачебный амбулатория оңолдан сагалыга. Ондан бу врачебный амбулатория именно экстренный токтак болуга, костак болуга, ондан дефибриллятор, онна тохпар медицинский аппаратура барта полностью стандартынан качылдыга. Бу курдук улус баалыга Степан Кузьмин нехленне тугу турорсарын истен, калгалах вопростары туратыга туох тустах көмө оңголон сөбөгөр токтоото. Итенне ники соруктары билиннерде ытыллары турар олонхо хыагар бары түмсен ыгы үрдүк терехеннахтик ытарга ыңырда. Тамара Сметанина, Михаил Мишанов, Сах телевидениете, Амма.